nanjye nabanje kugira ngo ni ubugoryi ariko ndavuga ati ariko se ubundi ntasanga mubeshyira cyangwa se nkaba nshaka kwita umuntu w'abandi ikigoryi. Niyo mpamvu nanjye nahise mpaguruka ntera agatebe ubundi nanjye nkora ubushakashatsi bwanjye kugira ngo ndebe aho bigera. Umukunzi wacu yari yatubajije ikibazo muri komenti agira ati ese uzakora ubushakashatsi kugeza ubu ngubu umuhanzi Meddy n'umuhanzi Israel Mbonyi ubona ari inde mwami w'umuziki nyarwanda noneho? Nahise ngira ngo ni ikibazo cy'ubugoryi ariko ndavuga ati reka nanjye nzakora ubushakashatsi ubundi nanjye nze mbabwire ibyavuyemo. Ariko wumve yuko byangoye bitewe yuko Meddy indirimbo ze za mbere ntabwo yazishyiraga kuri YouTube channel ye. Wumve ko byabanje kunsaba kujya gukora ubushakashatsi ngo ndebe aho yazishyize ubundi nkora imibare ubundi mbone no gukora ibindi kugira ngo muze mbone imibare ya nyayo. Ariko kugira ngo tugendane neza ngiye kukubwira indirimbo 5 zabo uko zagiye zikundwa maze ubundi tubone aho duhera. Urebye nk'indirimbo ya mbere ya Meddy bayita Slowly imaze kurebwa na miliyoni 131, ariko iya mbere ya Israel Mbonyi bayita Nenasiri imaze kurebwa na miliyoni 91. Iya kabiri ya Meddy bayita My Vow imaze kurebwa na miliyoni 54, mu gihe Israel Mbonyi bayita Nditamani imaze kurebwa na miliyoni 59. Iya gatatu ya Meddy bayita Dusuma niyo yari kumwe n'umunyakenya bita Otile Brown imaze kurebwa na miliyoni 43, mu gihe ya Israel Mbonyi bayita Marengo ya Mungu imaze kurebwa na miliyoni 30. Indirimbo ya kane ya Meddy bayita Queen of Sheba imaze kurebwa na miliyoni 22, mu gihe ya Israel Mbonyi bayita Skiliza imaze kurebwa na miliyoni 26. Iya gatanu ya Meddy bayita Rose Control imaze kurebwa na miliyoni 17, mu gihe ya Israel Mbonyi bayita Kanami imaze kurebwa na miliyoni 21. Wumve yuko ku rubuga rwa YouTube Meddy akurikirwa na miliyoni 1,700,000, mu gihe umuhanzi Israel Mbonyi akurikirwa na miliyoni 2,200,000. Wumve yuko tugiye no kuzinde mbuga tukajya nko kuri Spotify ushobora gusanga Meddy akurikirwa n'abantu barenga 171,000 kandi akaba afite monthly listeners cyangwa se abantu bamwumva buri kwezi bangana n'160,000. Mu gihe tugiye kuri Israel Mbonyi afite followers cyangwa se amukurikira kuri Spotify bangana n'465 kandi akaba afite monthly listeners cy'abantu bamwumva buri kwezi bangana n'180. Wumve yuko kandi ku zindi mbuga nka Instagram Meddy akurikirwa n'abantu bagera kuri miliyoni kandi na Israel Mbonyi bikaba ari uko. Wumve ko Israel Mbonyi no ku rubuga rwa Facebook we akurikirwa n'abantu bangana na miliyoni. Kandi duteranyije views zose zo bafite kuri YouTube channel zabo nabyo tubonamo itandukaniro, kubera ko nk'umuhanzi bita Meddy amaze kurebwa na miliyoni 435 z'abantu bamwumvise, mu gihe umuhanzi bita Israel Mbonyi we ku rubuga rwa YouTube views zose afite zingana na miliyoni 473. Ubwo wowe nyuma y'iyo mibare urumva ari inde muhanzi urenze undi hagati ya Meddy na Israel Mbonyi? Twandikire muri comment.